Good. Regio rege mwiroreri wa Inooro TV haria hothe uri tugithi na mbere na ndereti ikonie uteti wa Nairobi tuna Polycarp Igathe niwe Marina Sonko mena tigiti wa gucaria giti kia governor wa Nairobi na kiama kia Jubilee. Ciuria ni nyingi muno. Benjamin arajira ngwire niona Nairobi igiteithika kurigana na uria urakiaria na ciraniro iria murakiranira no hari mundu ungi uretwo uyu aretwo Mose wa satellite arauga we niwe mwihoko waria maragia ruru wona thirika mwahotana mwathondeka thirikari ya county ya Nairobi ngwihoka ni guturia mwihoko ucio andu mari naguo kuri we. Haya no hena Wanjiko endagureti arauga atiriri inyu mureka maundu manyu muri ika mutira involve supporters a Jubilee goko Nairobi tita kidero uriekaga maundu na andu akianasa ugiuga ati hau arekebira maundu Mose ni ndagucokeria ngatho mwihoko ucio ni ndikautiga na ndire ndautigirira gutura ndihokete andu aria maratuthurana ni njui ni inyui koguo ndikariganirwo. Number 2 mundu gwitwo Benjamin ndagucokeria ngatho na njoke njire Wanjiko ithwe turaruta wira ni njugire rui rwoteti-ini rucenjetie mukaro na ni ndimwirire uria mbeca cia Nairobi iragitura ithiaga ithwe ndungi compare kigina kiria twi nakio na kiria competitors itu menakio na maundu maria mareka maundu macio nigetha mamuonie ndiramwira moka inyue bai murie kiria mutemerwo kiria maguo ni gutemerwo no mumenye kura haria muguikia na ni turaruta wira ithwe turathie door to door tutirakoma na mutige kuhenio ona ngathiti kiendaga kwandika ikiuga tutire na mbia ona ungikiaga mbeca ni murimu githo toru ucio gukira kuheni ndithiure na reke ngwire kuma tene ona wona angienda kurathwo handu na handa Ivasha kirimo kia Ngai kihotaga njuhiga ya ngoma hingo ciothe na njuhiga cia ngoma nicio cingihite thiini wa bururi wa Kenya na nie twina Mike Mbuvi Sonko ni turi mutu wa Ngai na ni mukuona tuhiana Daudi tukiguthana na kahitha na tuguithie ngoria tho wa njora njira gikuyu ni uraria wega ona ndereciretie uguo ati no warie gikuyu ngorani. Aya he mundu ngi tamenya ati license ararihaga 5,000 na riu areriwa kuriha 14,500 license ya biashara huko town maita matatu. Ndaguthaitha we hoketu twihoke Ngai tuthurane na thayo mweri 8 wa August ithuĩ ucio horo ni tukuthingagwo. Macharia wa andu marenda kumenya ciraniro cianyu ri muna Sonkore mugacihingia thutha hinda rigana atia. Twina miaka 5 kuhingia ciraniro citu na miaka 5 ni miaka ya katiba na tugiuka guthira miaka 5 ithuĩ twina Sonko ni tugwikwo interview ringi na tutigokorwo twitoro tukwira na andu aria maraturutira wira ithuĩ matigatuconora tugagiririo bu uria turona andu aria mekuo Nairobi matugiririo bu ni kwa kuruta wira. Ha hena andu eri hena mundu wa maika mundu wa maika arauga parking fee iguru muno arorerwo mundu ungi nake ni mwene matatu arauga uria mathumburago andu cio murameciria atia andu matatu kwaja ni mathumburitwo muno ni ndetikania nake no uria ndera ukimwira atiriri twi season twatigia ciumia twabe turute wira wa kura tondu ona ingitura ciraniro icio citu cia Let's Fix Nairobi kioneki kiu gitikonekana mwarega gukira rucini mutwaja tuihurie irebe na 950 ici ngeigiuka ikoragwo ni kuyuririria nigetha tugiikara haria tondu biashara uteti uhiana biashara mwandu maikaragira ni ngaya no njithi ukaga we warehe jigana kura we warehe jigana mbeca we waigira jigana turute wira we waigira jigana riu gikiu mweri kenda ni kwamba turamba kendo koguo tuthiuguo regio nie kama ugetheria Polycarp nie the chairman wa Ngara Youth Association na tukoragwo ha rifarori na ni turenda kugea na mucemanio na inywe ukoni utheru wa county ya Nairobi tondu Nairobi River ihana giko na njira ginya nguhe namba yake kama unenda ndakunyita street na ni nguhe namba yaku na ni tuguka ona mundu uria uguka ni Mbuvi Sonko tondu uhoro ucio ni arawenda muno utheru wa Nairobi ni neto ni riri reke ndimutaurire dakika imwe andu a collect garbage marihagwo kuringana na kilo iria marakua na distance iria maratravel uguo no ngirora Nairobi uhure mbica kuma helicopter iguru ri ni kuona giko kia Nairobi kiingihite kuringana na uria ukuhihirie Dandora dump site tondu menda guthi gukua kundu kuraya na mageterera pile ikorwo inene muno ithuĩ turi marihaga kuringana na kilo iria urareha
urarehe kuria Dandora ugikinya Dandora twikire wi bridge Dandora warehe giko kiigana ati na koguo ne witire urarehe na frequency ile urarehe nayo nigetha tutherie Nairobi ni wanyita no riu ri hena urimu thini wa policy ni urimu tondu riri hadu ha ku encourage ku incentivize adu marogote frequently na marehe Dandora uguo niguo ithu turire haha on landing not loading and number 2 tuthondeke factory ya guthondeka electricity na methane gas na methano from giko kiu utoria mabũrũri maria mangi maria andu agima mekaga kiara kiu no kiherio ku kiara ni tugucaria kuria tugugitwara no ona ki hau we can deal with it na technology area iku aya thank you muno Kamau iyo jaba isawa uyo tagwo Maina arerorera Inooro TV turenda mutongoria ta Polycarp andu a Nairobi da muthaitha murore muno uhoro wa Sonko rescue team ni ateithiriirie kurehe mire ya andu aria moragirwo kuria Mandera uyu ni Martin Kumanyire Sonko ira wake onekanite ginya nja ya Nairobi nirakigwa tauni ino ri nire yuthi ingi muno na yuthi ni dikire mukuru muno ni ndimaiguagira tha nuko mateithia te mone gwa guthukuma mone tumawira mote kuhura biacara ciao no ni urangenia ni ciuri iroria tondu riri ni factual tondu 1 in 3 people thini wa Nairobi ni below the age of 19 yes 75% ya do Nairobi ino ni below the age of 35 na matura amathagwo ni Nairobi county government average age ni 55 no ni ta adoje matira maka na turauga ni tukuruta wira na andu mbeu njithi na wira uria wa mbere tukuruta ni ku first of all guthondekera ciana citu macukuru twina deficit ya macukuru matagitarika twina deficit ya 1000 primary schools deficit ya over 200 secondary schools na primary schools ciagirwo no gukorwo ci 500 meters kuma haria mwana ikaraga na ciari yake kana mucio kuna ya mucio guthoma na nikio ciana Nairobi the top 10 hospital cases turanyita Nairobi ni ciana ikiguthwo ni ngari na hari merega kuguthwo na haha muthenya ungi so shortage ya schools, shortage ya health centers, shortage ya markets. Tari ugirora low upper savannah ri 13 estates matire ginya thoko nikio thoko cio kirerere mutindwa hamwe embakasi nikio thoko cio ngihire guku na ndigwira na he governor ona ni areciria na kugukana ni ure ukoragwo kuhiana na ucokerore horo wa people with physical disabilities na ni ndirathie kuona ndauma ha station Nairobi is not people with disability friendly ti buildings ti transport system ti reure no mwaka twecirio horo andu atutigite na thutha we will leave no one behind gutire kiugo kirangenirie na kiu kirahuthirwo ni president Uhuru akilaunch manifesto ya Jubilee ati Jubilee will leave no one behind na horo wa garbage andu aria mari collectaga garbage guku ni andu aya homeless nigetha na umone tumathondeke na gutire mundu wikubanga andu acio gukira mbuvi Sonko na Sonko rescue team tondu twina training niekite training nene muno ya mbeu njithi anake anini aria tukandika wira thini wa city inspectorate gutire andu age riu ri turakiandika andu acio makirutire muingi wira already met training na nikyo turera mbeu njithi mwambiririe kwirutira ugatiga guikara mucii tu ona gikondro ari huo kindu ugathi ugateithiriria tondu we kioneki kiu na mwihoko na kio kiu giaku no kio gatururiaga egio riure ugwicirani kikiratumira Sonko aguthure we igathe number 1 tondu ni mundu mugi muno number 2 ni mundu wi self confidence ni mundu tari uiru tari guoya tondu ndwame uiru na guoya matingithura yetani tondu ona Kidero ni angirathurire kana ona Kennedy ni angirajethire athure kana andu mundu ngi no ni mundu urajethire no ni Sonko mundu urajethire ni Sonko thoni ndingikira ingeire kiama kingi ni ndi wa Jubilee dam so wa mbere ni to araguthurire tondu we ndari uiru ndari gikoro ni mwendi andu ni mwitigiri Ngai na toindugo riu ri kuratuika atiriri ati inyuire Polycarp na Sonko ri mu project ya Ruto na nikio ati mundu ta Mheshimiwa Peter Kenneth atangionire tigiti tugituika na reke nguhe horo ona ti project iyo marauga atwaciririo thigira wa iregi ati State House kakiuria atiriri State House ni karuma indo ogicirirwo State House wega githe to ugire aroco Ngai baba ni andu makajirira ko State House makaria wega wakwa woi Ngai ni ndagucokeria Ngai deputy president wa bururi wa Kenya ni angikarathia ugina ni ndrona na keri tu bururi wa Kenya manginyitana
marute wira Nairobi. Deputy President of the Republic of Kenya. The Deputy President wa uwe ugira karaniki. Ito tutire project ya mudu. Tuenyitanire na nimurono uria turakiruta wira na itwe project ya muigi wa bururi wa Kenya. Na turi andu mendete bururi wao. We are patriots na itwe project ya Ngai thini wa Nairobi. Nyono ndimwire twe project ya mwathani Ngai Nairobi. Iyo niyo project ya mbere. Na ahuthagira njira nyingi muno. Haya, reke guthomera haha ya Manyara. Manyara ikaraga Kasarani. Ninde muhuri biashara Nairobi na thirikari ya Kidero ne tuhinyiriirie muno. License turihaga 18,000 na 500 no ndarakirwa ni biashara iri kwahuraga. Now I have lost close to 800,000 to con people. Tumuruta tania giteithika atia. Ngo Manyara aroria. Manyara ari ya kuro ria kwagiriire. Tondu we ni ndiraigwa wina ruo. First of all tweherie peacefully thirikari iri iho na through the kura. Tucoke ureke tuingire wone kana kiumia igethira ciumia ithatu kana mweri wa mbere tutigukoro tudirite no horo cio wa license ndamwira thirikari itu ni ya jobs and wealth creation. Number 1 tuku make sure mundu wa biashara is a partner in compliance to the laws and regulations cia town ya Nairobi. Heno ndurauga maita maingi muno andu makoimira na mathurane andu makoimira na mathure Jubilee tatu itumigire ira cingetuma tumire gugathurana twaririkana 2013 ne twathuranire kwaria ma miaka ina na kindu na tutire turona maundu uria tweciragia tondu na nirona Jubilee te gututwara kanani muno na tutigakue ngoro ini muramenya Jubilee ni mugithi urathondekirwo ni andu eri macokete kuona ciama iria marugamirire ni itwikite very ethnicized na very small mako ya risk maka wane to abandon network ya na nirona na risk yo ekeapia very many times magithiunguka tucoke kiama kireto Jubilee tondu nie kwaja the generation area itagwo Jubilee nie ndirikare ya Jubilee nie ndaciarirwo a nice 10 years after independence omo no anyita nie ndirika pure ya Jubilee kugo ingikigira kiama kiriku na tugie mwihoko ati rucio ithuĩ na mathina maria tuonagia bururi uyu umuthi uyu nie nawe ni turaikara maisha mega gukira maria na turarera ciana citu wegega gukira uria ciari itu marerirwo kugu ni kuga Ngai ni aturathimite ona twina mathina na tutigetigire mathina kana tondu ni twagwire ira kana tondu ira ni turahingirwo turagwa ri tutigire kurugama umuthi ithe turi agiginyani tutiokire tuhihinyane nige ugekoge thina njira uhengwo ri ndugutinda hau kugeretie maitha no kare mu ati ukirera riu ngoria ri tugithi gutiriha ri na ugo wa migunda Nairobi ni meiye migunda wari horo wa uria migunda mukumicokia na kindu kingi kiretwo lease cia manyumba maundu macio me uri lease ri githia kwira champion wa kuhuranira land leases ona udonio uratumire nyingire siasa ni uria twatunyagwo land dana tunyo land lease deka makambuni-ini mugunda twari naguo Ngong Road ugathi kuywo ni andu ndirona me county ya Nairobi lease citu igioka kuriniwo mundu agoka kauga ni ndirona mutigitie miaka 5 itutemere tunengere kanyamu ni getha twike maundu macio mothe ni tugu streamline na to ucio tu nginya uhoro wa building permits na building approval at building permits he committee ecemanagia once a month ku approve a political committee ku approve building permits besedina rio thini wa ndeto eno ererwo regularization andu ya makete manyumba uria gutagirire kwina maundu matarathi uria magirire so maundu macio mothe ni twiharirie ku address na dreda na ndigwira kumucokeria ringi muthome ka report twikitie thini wa na niguo gutumira twikitie thini wa social media turakira the chronicles of a mismanaged city muone mathina ni twikite assessment turaka release in preparation for the release of our manifesto next week niguo kia muisho bwana igathe yes riu mwahotana ri ni thirikari mukagana na Sonko twahotana ri nie na Sonko twi wabici itagwo governorship na githiria kwira ni weche amani na ni CEO no gitogwo kire andu waku euri eni twi thirikari imwe na niwe munene na nituguthondeka thirikari itu no hau tutikinyite ni tutige gwika gwetagwo atia tutige tutige kuruga rweto takinyete eni ni kura turetha tutire turathura na ndio turera andu ukirai mumire na mutige guoya tondu ni njiguaga andu makenda
kurehe ndeto cia MOU muno ni MOU cigana Kenya we uri waigua cinyitanithĩtie andu ona ni kuhurithania ihurithanagia ona bare ria twana hurwo muno ithuiri twahurwo ni undu wa MOU na tutiamenyaga ukimenya weru ni weturire koraga ni ndaigua nie mwihoko wa ruriri na ni ndetikira ndeto na nduraguite ndiharirie muno na andu aria ndirakwira mahoya maria mekuo thiini wa bururi wa Kenya mambiririo ni aciari akwa arata akwa bururi wa Kenya na wewe nawe uhoere muno ume na mahoya tondu githithia kwira kirimu kia Ngai gicinda njoiga ya ngoma Regio ona ndio ndogo igiongerera etagwa Polycarp Igathe ne wa Jubilee goko mucie wa Nairobi reke nginyie nderetio hau ne tukumecokera thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini ndithiete ndio guko Njoroge wa Githĩnji ni araingira na muthuri ogwetwo George Mwangi Murugi ari muohwo agituhe mwihoko muturire-ini no mbere yo ni tukwinirwo ni Kikuyu Council women akuma Kiambaa Kiambu County na ona tukimamenye makiria ni ndithiete ndio guko sita guko kumagwo njitagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria wa mbeca